napukaw dayta, idinatnag dagan kin ibati baso. Datay amin. Ngayon, kuna natin, ngayon tinaayag a Diyos, inted na ti plano. Anya dayta nga plano? Plano ti panakaisalakan. Para kadagiti, agpaay kadagiti tao. Apay ngamin, tapno maalada man ang tiyak na nayon nga iya. Ibiyag kadakwada man ikudlugi. Kas insurat ti Pablo. Kas ti pananpili na kadatayo kingkwana. Idi sanpay anabangon ti lubong. Tapno, agsanto tayo, ket awan ti pakapilawan tayo, iti sanwanan na. Oh, when at perfecto tayo eh. Awan pa'y idi nga minti ko eh. Awan pa'y idi ti baso eh. Kenday ti nga pag-iidi, saan pa'y nga nagamaran ti baso. Ay kasama perfecto. Awan pa kapilawang. Saan? Mami, saan nga? Anya tako ba mo? Saan nga umalas ti lupa? Saan nga uminpis ti buok? Nay, kasi asampong bagay. Anya bay? Saan nga korek ti lupa? Saan nga pusi ti ngibay? Nyabay. Saan nagkutukot ito man? Perfecto eh. Ngayon hindi nagtag ti tao ti basol. Iso nga, iso ti adal tayo man itinabihin. Natinang nang runa, nga bunga ti basol, iso ti jay. Igasan, lumatay. Nyabay. Awan, so nga awan mo ako. Oray, kuna narod manin nga malibagan. Agawaan tay, tiag matalag ken agragsak nga agkakabsak. Agdidin na. Ha nga datay aggiin na pa. Nyabay, saan nga datay aggiin nimo. Nyabay, saan nga agdidin na daol. Katibiyag tayo dito temporary eh. Kaya nga kakais tibiyag tayo dito. So kung ni Pastor Cortelias tatay, ado ka no ti sa Batista, ngagpaiso nga sandang agdigos, iti Sabado, nga mamam, taramidin ta, kung na, dadi kabarbaro, alugan ta, ali, punas ti Sabado. Agkarwas da, kano? Agkarwas da. Abay ngamin, tap mo na silang tilugan da, nga makita, dagiti kakabsat, ije ko nagtikapilya, oy, nagpintas tilugan na. Numapanda makikimo. Namapanda makikimo. May turut daya magtelo. Namandang agdigdigos. Bawa andang agdigos. Namandang digos ti Sabado. Andang digos ti Sabado. Ngam gilugan day karwas na. Ay, apo, yan. Baka mapanda magpakarwas. Tapno, natapunas-punasan da ko na eh. Diya ka na. Alay punas, tapno na sila nga panta magigimaw. Tanong sa mga pwede kapilya, pintas ti lugan na barbaro. Karwasan. Ay, kakabsat ko, ayan. Paiso data. So, ang bukati, ang bukati, nasuktan niya lugan ko, itaka. Ano na pintas ti lugan ko, ang bukati, lagi kargat, yapan magigimong. Mayat ti kastan. Bagta na ikat mo tayo apang ka gasolina Sabado. Ay, natatan. Aji katap no. Siyempre, no, napintas ti lugan mo ka. Kasradya ko nata nga. Kasradya is, tata. Pastor, ilugan ko man natin yan nako, tagabig kayo mo lang. Nagadukar ka. Tan nakayat nga maparigat, ilugan na. Kakabsat, di ba kakadagay? Naglagit din tayo, lagi tayo, Adam tayo, katagito nga rin na biin. Vantilogan na. Kaya manudalaan. Manudalaan, bakit nakit dito ang uping na? Ipay-logan tayo dito nga
ubing may, apo na di kapsat tayo. So, magkikimurkuran na di man isang kapsat. Nabayag nga nakikimkimong, na magyaman tayo, kaya di masakit na pag binisita. Pag binisita, may ka magkikimong higay. May kaya lain. Dilogang kayo. Dilogang ko. Kagapsat ka ko eh. Yung tipuntos dito, kagapsat ka dati, biyag tayo. Temporary lang. Ni Apostol Pablo ilawalawag na ano kasano ti si Serret ti basol dito ilubong. Gapo iti may sa nga tao. Puna na ta.